Dobry imunitet ključni za ochranu od šitskih virusov, bakterijoh, pečaročkoh pred kancerogenih klitinkoh, ktorý môžu naškodziť našomu zdraviu. Njelehka drahagu dobromu imunitetu poneževeli faktori djistvuju na jeho budovanje. Pred každú sezonu gripi ljikare preporučuju vakcinovanje, ktoré toho roku počalo na počátku oktobra. Vakcinaciju tu sme počali 5. oktobra. Boli sme neprijemno iznenadeni, zato se bar veľa ľudí tih dňoh javljali. Co da vam povem? Perši i drugi deň 120 ľudí, 115 ľudí, a treći deň sme už takuzi oddihli, bo nebolo polný stoljem 97. Znači, treći deň už vakcini nam všetko prešli. Dali sme 240, ali je ešte bar veľa ľudí, ktorí by chceli. Je ľudí, ktorí by chceli, zato se boja. Boja se, že dobiju običnu gripu, sezonsku, protiv toho, čoho i to ti vakcinaciji i koronavirus. Takže sú da budu vakcinovani. Mi pravíme spisok, napisali sme, vzali sme ich číslo telefona a hovorili sme i slobodno si informujte. Volajte nas, keď dobijeme da tako i podobivate všetky. A kto okreme treba, že by še vakcinoval? To hronični chorotníky. Jedino, ktorí nemohli dobiť toto, tí, co majú také alergijskú chorotu teraz, ktorí alergični na vajca, ich to pod kortikosteroidnú terapiu, radio i chemoterapiu. Doktorka Zlatana Naď hovorila, že ešte niet chorých od gripy, a u keresturskej ambulanti teraz aktuálni alergiji, ktorí spričinjujú problémy orgánom za dýchanie. Keď slovo o koronavirusu, doktorka neprecizovala, keľo jest zaznačení slučaji, ale hovorila, že od pošlitkov inficirovania umrli 2 osoby zo zvalalu, bolo 2 osoby, ktorí mali zapalenie pľúcoch a pri druhých zaznačení blahý formy ochorenia. Hoć toho roku vekše interesovanje za vakcinovanje od sezonske gripi u odnošenju na drugi roki, veli osobi neprihilniki vakcinoh da svoj imunitet zmocnjuju na prirodni sposob. Jak vi pozivujete imunitet? Dobre jedzenje, uglavnom dobre jedzenje i dos jedzenja cesku, cibulji i to. To mi je nekakšik stari od mojih starih. Ja na moj oca še pripatral. I tako sam vidio, že i moj otac ritko horoval od jakih horotov. Evo ja nastavljam, možemo pože, že dobro. Eto. Hoć cesnog, jak cesnog, za velikih ľudzoch, jak da poviem, takú zapah ma češ i co ja znam, ali džaba. Ja ho ljubim i koristim, co ja. A vakcinovali ste što može biti? Nie, nikda. I nie pametam, že bi takedy ja mal gripu. Rano položim cože hvari limun i 1 ložku medu i to co hvari do ustuha. I bavi to? Mne bavi, a komu jak? Planovali ste še vakcinovať z toho roku? Nie, to nikda ani nebudem. Ovoci, želenjavi, šejtače i take. A planovali ste še vakcinovať? Hej, bila sam u Dom zdravlja od sezonske gripi. Hej, doteraz som nikda ne brala, teraz še bojim, bo teraz od COVID-a reku ljepše 68 roky ta vžac. Zdravu ishranu u suštini, dodatni vitamini, limun, na primjer, keďže taký prirodni preparati, jak by som hovoril, eto, otprilike tak. A hasnojeca može biti neki suplementi či prirodne? A uglavnom prirodni. I džumbir tu prihodzi do hljadu, takže uglavnom prirodni. Ovoc, želenjava, a dobro už teraz kvašena, hej, i ovoci, jabluka, pomorančata, a dakozi banani, novoni, dakoz drahi. Tak, da vam takše otrimuje imunitet, bo had to jedina odpornost od koronavirusu. Fahovci hvarja, že o zdravim kostiranju treba voditi rachunku pres cali rok, a okreme teraz, keď se približuje sezona gripi. U nješkajšim čaše ľudzom pres cali rok dostupna rižna željenjava i ovoc, ali u periodze keď su nam najpotrebnejši, tedy su najčastejše i najdragši.
У понуканню і ріжні суплементи, вітаміни у таблетах, але доктори і нутриціоністи найбільше препоручують вітаміни зо споживі. Окреме треба хасноваць желенјаву и овоц, и то швижи, непреробени, zato že vitamin C traci na visokih temperatурах. A tiž ho može dobre začuvať, vitamin C začuvať u kvašninoh, takže šalati kotriše njemuša varic, a kotriše konzervišu za kvašninu, jak napríklad turšija, tiž dobre rješenje. A gdje najveće jest vitaminu C? Vitaminu C je najvecej, povedzme, u citrusoh, jak su to limun, pomaranče, mandarini, potim kiwi, tiž dobre žridlo vitaminu C, papriga od željenjavi, povedzme, najbohatša z vitaminom C, a každa šviža šalata dobra. Za imunitet tiž važne jest žitarki, to jest produkti od caloho zarna žitarki. Potim trebalo bi, že bi sme jedli co vecej ribi, ona má vitaminu D, kotri tiž teraz aktuelni u temi za koronu, mljekovo produkti i co ljehčejšu pokarmu, že bi sme neopterecovali svoj organizam s masnim i češkim jedzenjom. Отримування фізичної кондиції і практикування спортських активностей попри здравого костирання і гідратації організма ключне за моцний імунітет, говорить професорка фізичного воспитання Sanja Tirkajla. Najljepše kad mož, kad je času, normalno vis do prirodi. Slunkovo zari, šviži vozduh, ozda nam najveći pomohnju, že bi sme še čustovali zdravo, že bi sme mali pozitivni dumki u hlavi, prosto, že bi sme boli radosni, ščešljivi, ozda to ti prirodni faktori najbarže djistvuju na človeka i treba ih hasnovati maksimalno. Poklja mož, poklja krasna hvilja, poklja nam taka krasna ješenj. Najljepše bi bilo kad može uklopiti každodnjovo, nje veljo holjem 30 minuti, kad može i dlužej, prebuvati na švižim vazduhu, vonka dagdje. Kad nje holjem povežbati, ta i doma, može najljepše bi bilo u rančih odzinoh. Najljepši efekat bi bilo každodnjovo, kedže to njevivodljive pre jednostavno taki tempo života i pre veljo aktivnosti, pre robotu, da je minimuma bi bilo 3 rastižnjovo. Hoću da vam, že i to malo. Najljepše bi bilo vi dvojic, da je čas, evo, každi dzenj, holjem po 30 minuti. Epidemija koronavirusu uplivovala na školske aktivnosti, ta takše fizične vospitanje, które je ključne za otrimovanje imunitetu, teraz časti otrimuje online. I ja думам, že to u sušnosti nije baš dobre za dzeci. Za djecinske organizmi im potrebne rušanje, potrebna im fizična aktivnost barz, prosto ih organizam to hljeda, oni polni energiji. I všetko toto, co jednostavno nje maju u školi, trebali bi na dopoljnic, možda samo inicijativno, že bi višli do prirodi, že bi behali, voželi bicikli, kad nje možu samo inicijativno, već prejk kluboh, znači všetky to ti zveci so treniraju da jednim klube, to bar z dobre pridze, že bi jednostavno i vi dali to tu energiju, ali i že bi bili fizično porihtani i imuni na všetky to ti horoti, co nas dneška znašli. Že by sme zaščiceli organizam od možljivih horotoh, popri načišljenih zvyknucoh važne še pritrimovac i opštih miroh prevenciji, a to otrimovanje fizičnej distanci, porjadne umivanje rukoh, merkovac, že bi še nje dotikalo oči, nos i usta i luftiranje prostorijoh, vyznačuju kompetentni.